nak numandi patahakod mo ta kapalayanan limon pod piatus di kahaharan dat patahakon naman ta kapalayanan. Iri ni paningolon ni di. Mantadidit nunu di paningolon no. Inanu no paningolon iri na hit ay gunoon damonimong go kahaharan dahil sorga. Amin. Oh. Harapiro-piro hot kapagalan dati imilo dati omitanan dat paingkukuron ng kuralan diolo dat popokito moid iso pagangatan kumadatid monimunggot kahaharan dahil suruga. Haranangkud karita, haranangkud tusin, tay ko amas silo kamoyandat ay harta surga. Ino pa inailaan dati suway ka karuhang, suway ka tanganak, nogi kano to ka magangat tatulundot ay rumikot. Gisang mo iyolo nga angatandat korikot to hilop kerajaan surga pemagunan dawago. Oke, jadi okunan dati otiodi. Mantadidi haradi piro-piro hot ay okitoh dati dot paingkuroh nang ku oralan dati monimung iti kahaharan dot ila suruga. Gisom no podondom apat na podom tahun ko. No kumbali mamutung. Kumbalid mananong malusong. Kumbalid ay mekanik mositar ay so common po di harta surugan it mamagaya tatulun da suwaid kotorimod ay Yesus sagam pamasi di siyom ay so podoho dot ay naigitan. Puji Tuhan ditaro. Nga ihon pom ay so. Ako nakano minagangat to sang ulun isang mo na kataubat isiyom no ponsud botobat ang tadi ko siyon di siyo dilaid. Ay si dohon na ngatan dati yun di. Sekira no iri no hit ay ponipong do kahaharan na hila surugam ay so di dohot ti harata. Ay so. Irinad umbalan to kano daw giya dat karuhang tanganak irinad bobos sa level tay ka tukad data siriwam iri na dagay angatan datid ay rumikot to kumakinorohingan. Nga kada tako kakaus tu piro-piro hot ay ralandot monimung ay bulayan dati tutuang bayno mayad piro-piro hot pananud da kinorohingan di lahid di nakatalib do ay bulayan dati. Kapagulo. Sira no pod oretan Nabi Nuh. Nuno no asaraw to ko. Tatap no linumuyo diti pamagunan ka. Irine gulo dati asaraw. Pinoluyo diti pamagunan minomon sa isya kapal. In pohiralan kapagalan tay kapanudukan dat maya da surita dinu da paing kukurod panimong iti harata dahil suruga nga iti khotbah berkhotbah paing kukure siya berkhotbah pikira-kira hatus samduan ho pada tahun dot minomongo hidit bahtara alaid mo ti hatus samduan ho pada tahun hatus samduan ho pada tahun do khotbah magangat
magangati tangolun. Okon na poko malidit bahtera kotbahisyo hatus samduan hapod taon. Tumbayan akom labi ikay ri. Pikira-kira kantad o nga duan hatus taon. Tuilan na po hatus samduan hapod taon nila nga itimpu dat minamongo. Nakuro tu iyala kalahid. Pira na iyala. Agumo ikanta minay di timpunan mo. Miyagala dati iti tinimungan at dusun ministry. Tok impun no pumati inpoy bobos sa tagumod antakan idi nga nung balan kuno kito 4,600 view. Dusun ministry di 2021 siyo. Nga sigo kadid duo na di taon nga piro tako pa dit. Hatus podi mahopod to kod dondo. Nah. Iyala nakakadaan di nabinu kadaw. Okon ko katilombus kasari atulun. Ta kayo bo insalawon di bayno harasang ulunot ay tanakwago do. Ano po siya ay asaro ako dadi katanod di gulunga kaundali ako na di nga ay so di lain. Patilambus pa diri kasyo patilambus kangko. Tu ako di ko kita ay so di lain po ka. Nga kapag alanta ka na pod ari bom yun ti kapag isanta ka dusun ministry. Salina da duo na di taon impun to ko na bom. Kumbali ko rin 400 view. Ilo mata-mata doon. Kumbali pa di nga 100 lobby. Pwede yun lo nalakadaan di nabin mo daw. Punta ko tanduli kago dahit ay 400, 500, 600. Jadi iso no pamantadot o kita dati dat paingkurod manimunggot kahaharan nila suruga nga iti no berkotbah to ko. Kada to ko kapasay kotbah itam piday ngay. Hiri gereja dati iya no. LDN no po piguli-gulid iya no kotbahin do ka. Yo piagya nga apasan no ko. Okon buka apasan ni ribo. Oy ano kotbah. Oy ano kotbah o kita to ko na isuay nga asimbayan mimbulay no mo ti ginaud iyo ho no podi. Kasoroho na dati dat iso no pamantado ko kitanan dati paingkurom manimunggot kahaharan nila surga miagali nabinu kotbah berkotbah. Impiro ko nagiyak kotbah sa ninaro ng pagpasi. Iti na pamositarum uhotan nged ilapuran. Sambulan impiro ko kotbah. Ang manguduti sumano. Ilimo. Kam ay lanong karikat kapiad ilimo. Kumbal lagi mangkundat induo kam mungkin na lobby. Nga sa ninarod apat na padam taluha umur ko ay ilanam karikat ta ilimo na hatus ako nakut ba ako kaylo. Tu ay kumbal mangintob. Nga kada ta ko nakapasay kotbah. Suhuan ko na po harapasunduranam. Sorohon to ko na tok iti na po nga iso komantad ralan natin manimong da kahaharan dahil suruga. Tingkuray pinatun. Agumot at tumbayaan, agumo ay bayat, agumo at kataubat. Ato kayo na kayo. Nga, intan to ko na po ay nabi no, pero no. Pero natulon. Imilaborosan na nakataubat, aiso. Mihagali aiso.
karuhang gisyo taluhi tanak daw taluhi menengiwan. Ipe menengiwan nga milik komoyan dat nasansagani tu nakasawag yadi di tanak. Isay na koy lod ay atong bayan menengiwan nga gayaton di tanak ay kono ka di tanak isuang do khotbah dati nga yodi to koy okon ko insana natulundat makinangaw dia. Haro hita orohyan, haroy a atapatan. Haro nagibugyan do kasilapan natin isuang do khotbah kadaw. Akunon to kay daharat yodi. Haro hi kalomokon dati kadaw. Nga inapahit patasalon dati montok kinu nga iti na paberkhotbah nga iso kaman tadiralan dati ay monimong kahaharan la suruga. Ato kayo kita ridon do. Mungkin na tulan do torikot ato kayo kita taon. Isay na koy lod kapohin no haro nagi karait. Okon na po ko natimba ko kudit. Okon na po ko natimba ko kudit. Khotbah di LDN Ruhom. Belum tahu om payinggit ako ti kabanaran ka. Nga tok atagas ko pihi khotbah siad antakan idim iri nodit ahandaman kasari ko ka. Amin. Puji Tuhan. Jadi iyo om iyo kayo. Iyo takit apasan takit khotbah iya na pihulit-hulit miguli-guli manikid sabat. Nam ay bon nakapiyon manikid sabat mo. Asal akari kati khotbah nga mimbulay ni ginanun. Iyo namasuhuan nila pamimpin nila khotbah ka. Nga nimpun na tatuang bayan na humay tako anwa itid iso o kasiwatan do alumis dot ay moy inapay khotbah dati nga osilid iso kaguhot aralan dat manimong kahaharan hilad surga. Isay no kayo mantad di khotbah dati iso na pamantadit bertobat gumuli kumakinarahingan nga inakorongom naray tanuhot ay kaposian disiad iswang no khotbah. Okay. Jadi puji Tuhan. Tunaratian dati dat ay paingkukura ralan dot kapanimungan iti kahaharan maya na tit khotbah. Sarad aritan ko ti khotbah. Ato kay kaylok akan ko insanan to kono poti nga kaylok khotbah. Yoho nga koy mo nang kaylom kaylo ko ti kamo. Koy kanto kaylot ti. Nga mantad ka ako kaylo om iri na kakuwaan dat sayrad ka kita hokuk khotbah dat kaumbalutan it ang pastor dati ang ketua gereja dati ipahar kumpulan sukarilawan sukarila ang tangana kanganduan kamulakan nga magahaw ta di kasiwatan idi miampay dat mandati popiduo o kumatulon dasway am iri ni kamandati share popiduo on dati pelajaran kumatulon dasway. Tatuang bayan na nakase nakadati tit dusun ministry. Om agayo kuasa iti she popiduo memberi link agayo kuasa. Kayo lakod antakan no po di minimpun to kod dusun ministry. Iswang that page dusun ministry atau Facebook karikot na pod 100 lebih share Facebook na giri nga view na po tatap na karikot 300 ke atas. O kurang no po ri karikot na po ang 60 80 na share nga intay na ko pero na share do Facebook. Suway po itong grup WhatsApp. Jadi toko kay khotbah nga milo toko po magano bahagian pengkuro.
manta di lo popiduo tokolet panambarasan. Jadi she main do kau she dedendo. Ilo naralan dati bobos sok sonong dat ay timpu dendo menguhup tokot ti kemondat monimung ga kahaharan dahil suruga. She nga agumuy motit kagaton ni ti she bo. Topot kopyo. Kano po orahian di panambarasan iya nga amu agayat nunudi kondas nud popiduo hidit panambarasan di kumatulun da suway. Iri nga ata kay milad man iwalo tu mano diyan da korohian dati. Aratan kano po di panambarasan iya nga ay popose. Nga piagalon no pun da dati di berita-berita palsu di losod iri nagi kapagatan dat popiduo do kumatulun da suway magiahaw pumangku manu tokod iati nit kopaguluh dat popiduo hindi berita-berita itiad ikay mayaan dati. Jadi tumbayan ako sa ulun isok man ta dati piro di gurup miagalo po dohom siyaw tu haray piro-piro no grupo sinumuliwano ko kani kok mouse miagal ko grupo WhatsApp nga kombal dat pinapakirim ako video khotbah di gulum tok no panu nati handphone no may berisiyay kam terpaksa na di santa bidig guru pamila sumaliwanam sinumaliwan ako di diwokon nga okon no ko talo na hapon. Jadi itise iso akuasa di tagayo isairalan dat miladatid inu no pohom berkhotbah no nga timpu dodondo haro po kaguhit ay ralandat no koruhang pinaruhang mentok dati okon no khotbah to kono nga milah tokod popiduo kagu ikot bad ko bolutan khotbah dati kumat tangulun. Oke. Jadi isok nagi untuk jam 10 nadi. Isok kaguhot. Kita dati dahiti. Mila dati imbulayan milad pagalan dati isuang dot ay aralan do monimung got kahaharan dahil suruga. Hinggon noretan dot i Abraham. Nakura tu nasimbanan ng ngaran siyo dat mantada Abraham minit Abraham noretan dat isiyo na tapa di sontob tinaru dat agayo Bapak kepada sejumlah besar bangsa. Oretan pa Abrahamom nunu nahot kopagulod asaro dati. Abraham ka nga nunu. Tatap nad it napasamba di Isak. Iri ni kapagulod asaro dati. Akan napakairing talusawas siyo ka. Nga ino po ay bulayan nakasari duo lah. Nga taluhi matiri. Kita dati dot agumui at kaboboyuhan di Abraham ilo nga ngontokan na po imbulayat orikot. Kapagulo naroy tanda isiya na potihim opuahang. Mano pa dati imbulay kapasiyan isid isuang kejadian hapodom duo. Nga naroy tanda isiya na pumatitihom tulundit kaya. Kaya isiyo. Businessman. Ang panipong na po kahaharan di amu po di timpu di nakatalib. Nga itinat tayam-tayam pipiarawon gampion. Piro ginumu sapi. Piro ginumu kambing no. Kuda teko untah teko
ilo na ngay ponipong kahaharan. Kaya i Abraham. Mantadidit kahaharan ni siyo, ay siyo tamaha itit ay ilmu daw, numaan di siyo podolino kumadit manangaman ilot. Gisambo ilot ka daw nga ay kaya ka daw. Nga no kita datid i Abraham no pohom kaya piyay siya nga opuahang siya. Pengkuro kapuahangan daw. Sira na po sinuho kinarahingan dat mamanaw. Kailanang hinggaw ngayon, minamanaw siya. Korikot na did. Ay no korikot at isuot ko yun nun. Oporlu na did mitangkiad di Lot. Hiti na pinapakitad paingkuro ng kukapuahangon di Abraham. Nukasyo. May pilio hingga pakayaan no ka. Mumang may kanupad dilawanan, ihon na pa nga gumibang. May kanupad hilad at taguangan, ihon na pa nga may dilad o likudan. Pikira-kirad miya galid di. Ihon na pa kada ako suhuat tiyad di. Hara na pa'y kantakan na tiyad di hom. Ihon magulod hingga ho pilyon. Sa kiram mo ito ko pakisada, kada ako suhuwa mamiduho. Ihon na pa suhuwa ng pilyon man, tad ko itangagayod doho. Yun na pagay adilid di nga, 5 ko tulun, sampipiyon, ponday sadad, itipait, hopodatinan tangagayo, ti saray, ang irado po, hopodatinan, iti barob, ang irado longon, hopodatinan, man nagindo, pait iso, 5, tumpuk. Yadi badagyarin, yadi badari bagi, yadi apuahang mo, adil. Ilan na pinakitad Abraham pain kukuray siya kamayan dat ain tutunan ni siya sa ulunit apuahang. Yati no pohom. Pasal la kahaharan. Milan pom kay manha katulod na suway. Sakira mo midot tana, iho na pasuan ng pilyon, kupay tanga lumis, itanga pataw-pataw, o kito dot, iya di o subur-subur, iya di o ruwak, hinggay o luwalom, dok ilo, na dok kaulo pagiluduon ka. Nudihot, pinaburo di Lot, minamili isiyod, o intutunan, o kito di siyod, o ruwak, kinayonon. Ini, panangid, lembah ipainsamo ka kota ay kaya nun na Sodom Gomora. Jadi hilad ay atipong kapuahangon. Miyagal pa di Abraham atipong na bagya kapuahangon ni didiri. Isay paguluan nun. Pinologos si siya hitakod. Pinapamanaw lori da sangulo na tambalot may pamirang kata sawit di siya. Kawaya na di talnalun nga ay rinatra ti di talnalun dat pinsahog-sahog at yulo. Di atamandat papapunsuhit itwa di lori to mo da siya kun apulid. Kadis siya diham iti natimanangaman tid ilo nila tamanan nilad iti piya manangaman nga managis siya pakamuamuo ka. Ikamondat boras sa timpo bayan mambuli ka. Mambuli na gidit manangaman. Patut tayo na po hitamanon nga iri na gidahit manguhupi manangaman. Miyagal na po di Abraham nga isyo no hit ba pilyo hingga pakayaan no.
may kana pod hilo, may kud hiti ka. Jadi o kita dati det maya ilet pinangimbul nga iso komanta di rala. Amen. Puji Tuhan tu o kapuahang ngai tokot di. Mantad di kapuahangan dati inapay tangawlun nga ay o sonong mo ti siandoy lingku ka. Sonong isiyo no motit o sonong mo ti siyo ka. Mantadi di kapuahangan kemurahan hati. Jadi nunu na pay ralandet o kita dati mahito ko na umbalay dat ay papalintanga montok kot monimung kakaharan la suruga. Koy lokokotba pati lambusa ta ko na kamila na borkotba. Ako koy lokotba may toko papiduo o ikotbah dat oratianam o ilaan dati kumakamalutan. Ako piya koy lotyadi haro kapuahangan no. Iti na po kamon na kapuahangan no okon ko mandadat kakaya. Haro kapuahangan no. Iti na po kamon na kapuahangan no okon iti piyagya ngingis nga apuahang. Kapuahangan iti ngingis ti wa. Haroy mo ti kapaya tulundat amahal ti pangingirak. Ako kumbal ko kita koirak isyo. Kangingis kapaya nga kapuahangan mo ti gati. Nga sakiran na pandod mamungot ta kana did persembahan kahom adi apa kaitit ngingisan karikatan na it kantong persembahan nga sanyum-sanyum kanawad nugari sanyum itu sedekah kaya di nga akon ko sanyuman ay keperluan tusin jadi keperluan di iridid dia di. Jadi iti kapuahangan dagin kapuahangan dati kemurahan hati iso lagi kadaw bahagian dat ay ralan dati manimong da kahaharan dahil la suruga. Noraitan lagi kadaw dat isyo na pula Abraham pa nga sanggulo ni tabarani. Pengkura kamanda abarani dahil agumo. Suway ka baparang sumango di mo tigya. Antakanid di. Dat suhu da kinorohingan. Sakira na pod kinorohingan not san suhu. Ay so na kumayan dat mo si Rossi. Nga kita datin iso na pod kaboronion di Abraham. Nga antakan da pinakiano kinorohingan ni tanak daw. Nuno. Isak. To kompasambahon mo di isak pa. Iyoho no po tasaraw ko ham, miduho pa ginawad. Ay, golid na gidi ham, ngon na gidi patako. Nga, isya na po, mantad ko iri na po nga suhu kinarahingan ng atamaan na po, oboronian na po, pupendalan. Sayra na po, patako niti, untuk dat pakorbanan mentok ka kinarahingan, abarani na po isyo. Tengkurah ta kayatit ti. Kada boros sa tanak ipiyahi kahaharan dati nga ato kay elanom katama to ko. Mangira karay ta kumunda kapuahangon tay ko ilo kumunda kaboranian. Orikot na kumpulan umum o porluh to ko did ay karita mo'y pagangkat ti hilo dorumikat ta kumpulan. O kita kudat ino pwede Edson Salumini di nga
kangam ni karita kangam ni karita siad medilo tu o kuat-kuat haro 4 wheel drive ka. To kom oilan to kono limo karita di Eldo Edson nilo. Na limo kari Eldo. Nga nu kasio aya hom osono giahidi kasio. Nakapio osono lugi haridi kasio. Lugi haridi kasio. Ya di inapay kapuahangan dahiri nga ya dit osompon dahiri. Om karait di siya kapio osonong. Di katama. Di ataman gitu. Nga sakira pod at tumbayaan agayo ginaunod ay karait ta kinorohingan nuno no di ti iyo di ngono piagalod dit titahak ko kinorohingan kumadati Milo hibodari nga hari nga ini nga umamirungaw haran po nga bo haran po nga bo jadi ilan pa di kamunda kapuahangan na ginawahom ato kapia kay lokot ba miagal dinu aya di kay latimola hingga kamunda ang WhatsApp kapia kay lod sharing nila pelajaran nga hari ti kapuahangan na ginawa dati kahaharan numila numan porikoto dat moed iri ni pawayaan dat kapuahangon haran na po ba jadi insanan no polo nga iti kapuahangan dati nam atama anu no po kabarani kano po munta kapulayanan da kinorohingan bah ay gumu padalo nga manta kod timpo tarikot okay nga haradi kagutit itinay pangimbulayan na kalimpupuson sayra na pod oray tanda ti ilot paingkuradi kinatutukan ni Lot tapot tagid ina podi kinongon siyo nga irine koyo nundot oruak subur kamon na pom nuno na pay tanaman nu nga tokom sumuni ang subur na sumuni nga itimpo damya galidi nailan tokod ina pay kinayanan di Lot kadaw nga isay kinayanan dat karas kad it pamurait dati diti saba ay karas itu di sana ka kampung Tambulyon kada ano dilod karas itu di sana karas itu di sana ka Gunung Amas tokoy karas itu di sana kalau kau limpas janganlah kalau malam ka ilo na po kinayanan di Lot nga karas ogirot ti dogesyo ogirot pi Lot haradu tanak kisi tandu ikaruhang daw nga atumbayaan tokod mantad ko karasi laki nanan di siyom yelo pialak kaboboyhon sangkuro kasatiaan di siyo kumakinaringan nga to kom aiso no bagay na yung bayat bo aiso no kamuyan sakir no po timpu demi galot iati dodondohom aiso na kamunda baptisan aiso no hit minat minsing lo kitab belajar Alkitab kelas Alkitab aiso gisom.i no podihit kinayanan di siya nga man kuno gidilo hukumay ka kinorohingan jadi okitoh di dati dot ay ino pa'y pilihan di Lot di nga
alumi si dadi kaimpunon alumi sa kakitanan nga ay minanggigit na gidid karutumon kumadi siyam i keluarga daw. Tingkuro, oh, sumoliwan ko man tadekinen nindo, manangkus kauno kada kauno kaili nu pahi orangau nu pahi orangau do kau nga kada kauno kaili manangkus apa ka. Tumanod na pa di sinuratan isuanggat kejadian hapadam talu gisom boh di hapadam walu surita illo napadihit sawa di lot nga ay nasilid tiang garam. Ila ni pilihan ni Lot minanggigit dat karutumon isuang dat kaposian am keluarga daw. Tumbayaan ako dat ay mantadidit kakitanan dati la kaposian na nawayaan ni Lot. Isuang gatimpu datid ay kampay di timonimong kahaharan dahil suruga nga haroy mo titimpu datid iati na po nga kolomok. Puji Tuhan nad ay sa kumbala kolomok ka ipagilitan do kayo nga akunan kuid iho piya nga nakumbalo kuid nakalakod. Nga ako nindo ko kita nga tulon ihati na bagyan do kayo lakopyod nakalakod ta ka kamo. Kita no patulunam o girati siyo ka. Nga iya na kayo lahom pailakod ko kaamo paingkilong ko paintulid antakanin di. Jadi iati nga kumbal to kay kalakod paingkukuralat awayaan di Lot isuanggat kaposian daw nakarikat isiyad isa at titikit karutumon na kaposian hali piad agira ti siya kumakinorohingan sarahanan dad paingin tanga isila tulun-tulun dat ay naraitan dat ilo na itulun da sanging pasid nalala pakasuang talo na kaboboyuhon nga agira ti Matisyo iati nga kumbal to kay ipagilitan di tangolon da tiyolo nga pisuayan to kuno po kumadilotom kumbal to kay aratu kumbal to kay kotong kihal kotong pisal kagalam nupo kausuk audukut isuang dat karohanian nga puji Tuhan nokoing kakat tibo kagud noko sakiran ibokud nga nokokis tibo kagud nokoturid bokud nga nokokis tibo kagud nokoturidong sakiran hari paingkilong hari pay lakud-lakud dadendo paingkilang-kilang paintuku-tuku o katumbahan natin nga tokom kano to ko mingkakat umbalay to ko popaturidong kagud ti katumbayaan dati kada nadadat pati lambus sa kalakod miya gala di bakod dat ay tingkawa i bakod dalawa ino pay manu nagi lakuda iri mamalawa limbukon teko ito nga si kukur o man po di tiso ka ula kay gahit tulo ka ni di nga to kom ologod-logod di makis sa tilo nga alay da papay nga kud nga ngano lapas sa tilo nga hana-hano him katunga git kakaka po sakira na pod kay sasawat patakuri ibokod dati dat isuang karohananom tok man to kono porindogon to kono timpubay no to iti nangay kadaw iti katumbayaan dati imilahi dati dat silihon dat ralan damonimong kakaharan dela suruga
sakira pian ay sa tulun da suway nga inay naboras ko ditenod bobos sa asiriba paling kurang ikaruhang itanganak ano pakasari dati dat manggigit diolo may asilid iyol ang nakadawhit kahaharan dati dahil suruga. Okay. Jadi isa keperluan dati iswanget rohani miagal di lot keposian di sio kembali siad no korikot to id iso titik keposian di kainggoritan ikorutumon iswang do kerohanian nga kumbal to koitir di pagirat di timpunon sigo gadid naratud iswang do keposian nga puji Tuhan nakura to kamuyan ko puji Tuhan hari tulun-tulun dot ay napili da kinorohingan dot moy kago pamagayat dati da gumuli kuma kinorohingan. Miagal no po di Lot. Nuno ka di Abraham. Hali pia minamili ilot at moy akod hilo ka nakapitang kiad nilo nga sebagai dot tamanon dito sonong. Nuno pinindalan di siyo. Tok hirih na motid minitinggit kan baka minitinggi iri mo. Iti adit minirunding. Hirinad minirundingi Abraham kumakin rohingan. Nukasyo. Haron no palimon no hopod. It ay atumbayaan na kinorohingan dahil at tinimungan nila pangkuro. Oh, haran no palimon no hopod. Ako yung man pugaso ilat tulun kayo ng dahilo. Ay lani Abraham batay sa limon na hopod. Haron na pot apat na hopod. Pangkuro. Hara apat na hopod. Ako yung man. Hara na pot talon na hopod. Hara talon na hopod. Palogasan kuy. Hara do na hopod. Do na hopod. Bulilah. Kah. Hara na po hopod. Hara na po hopod. Hara na po hopod. Ako'y man pugaso. Nga dawlo, naging limo na hopod. Apat na hopod. Limo hopya nga aiso. Okay? Ay, ilo na pa'y kamo na nausong. Limo patulon nga aiso. Iyati ay tampinay. Iso na pakadawhit o kita datid aralan na monimong kakaharan na suruga nga kanong tokod moy pangisasamod, moy pamagawoy, moy pagangat, moy pangimbayat kagudit kaumbalutan dati mungkin no keluarga dati dat nong konsadu nangaratu keposian rohani delod kumakasanangan na pumagunan silih takadad ay it manghobi delod gumuli kago kumakinorohingan. Amen. Abraham ay lan piasyad ay sa limo na hopod asatya ay say apat na hopod dot atumbayaan na kinorohingan bakan na hopod pia tulun nga aiso nga perang tanga na badalod puno ka burukah o burukah kagad dilay burukah puno ka burukah do gyad magabi di tulun nila nga hopod pia nga aiso it atumbayaan ng tumanod na kinorohingan. Ilo nakanta ka daw iso kumanta dilo kamanda pambarani. Pambarani dat osilid magabi. May to kano onward iso kaguhot ralan dat monimong kakaharan tip hilad suruga maya dilat osilih tokod moy panguhup magangat papapurimon papatanduli kagud katumbayaan
semangat titi kombolutan datin imong bala tumagak isuang katumbayaan nilo kumakin rohingan. Jadi ay oporlud to kaya ko potih kah ay so itiud di iti pia pagagambalut dati iti kaboboroson dati iti kaboboyuhon dati oy sanan no pulo nga ralan nga ino pod kaponimungan dati ay kahaharan dahil suruga kanu to pod manguhup po kombolutan na suwaid tumanduli kagud isuang katumbayaan keyakinan umakin rohingan. Jadi ino padi keperluan dati hilo nga sorohon na dati dat tok oko nimati ko asimbayan kasari ora lantokot ti pananud to kapagi kinarahingan nga okon nagimati agumu tamo dat kaboling kahangan dat kointalang aratian kono pod aratian to kono iri no pa nga pira-pira man tadit ay usaha idirogon demoy pagompong dati moy panumpalid dati moy do iyati no pa nga katingkod to kadad osilit tulun-tulun di monimunggot kahaharan nila sorga. Kada to kakumbal na kapasay apasan do papaindalan dat nuno no paralan isuang kapulayanan tu insanan no paringa osilit ralan dat kapanimungan dati kahaharan na surga. Ato ko kailod ay khotbah no kaditeno kailod to ko sharing she papiduo di panambarasan. Kakailo papiduo hari kapuhangon dati hari ralan na hiri. Miloh to koy osilid magangat ti kombolutan dati tumonduli kago umakin rohingan. Haro pagumbalan dorogon gisambot kombal to koy atumpalid aratud isuang katumayaan nga iso it o kita dati mantadet koposian di lot ipagilitan pia ditulundet ay atumbayaan kinorohingan nga bobos sa akuri kanu paisiad papatilom busi katumbayaan daw mumbalet mamusus si karuhang inagi tanganak ti siyad may iyal ano pa nga patilam musat pagirot kumakin rohingan. Hara na po'y panguhupan na kinarahingan sayra dat makiano toko kumadisyo tu isyo na hit sandihon dati tiyonon dati dat ay makiano kasrid panguhupan sayra mumbal to kawaya ino pagumbalan ng pangimbaya torogon. Magsusuway at tapulinan Tuloy mo Ito sinuwa Kadagato Harusong lihon Harusong lihon Okay, kano misis sa takod isang sambayan? Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw datatuang diti insan pakagod na kapangimbulayahay dat pira-pira ay naraitan di karait at papaindalan dat tugas-tugas dahay sebagai pananod no gisambay irin pa nga osilid isa kaguhot ay pawayaan isa kaguralan dahay dat manimong na kahaharan dahil suruga ay suot kekuatan ay sa kagarasan dahay nga lumansan dahay kumadia gisambosan tab na pahit o kita dahay mustahil nga mantad do panghupan sa kadungno insana no parang kaindalan mientok na gidi karohyan. Kung sikaw Tuhan to sakira gunoon no had iswanggat ay ralan no dat papatanduli papaguli kago di kambolutan kampinayan dahay kumadia anuan no had kuwasa gisambot kanu dahay paindalanon ni tugas si Dimion tok dat karohyan no kanu nagid manhak kagiratan dat katumbayaan kumad
iyahay, keluarga, om kaumulutan na suway. Kung sikaw Tuhan, tutatuang nubay no, tamangan no yahay, gisam mo suwab, pasikihay, kano patilang busat, nuno na pahit, buru-buruan, dit nakatanto lumuntak dahay. Tinasamayang nahi, suwang Tuhan Yesus. Amen. Yesus nasalihon. Okay, kung sikaw, hinakaw po, kapiro ba ito kakagod tatuang gaswang. So, nang tatuang kumanatin tinsanan, lumison na ako nipit tatuang bayan lagi.